تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض دا رسولان لے گلیشی غروالے ورکڑے منگا بعض دی تب بعض وانے منہم من کلم اللہ بعض دیناری چا اللہ وسرا خبر کڑی بے واسطے ورفع بعضهم درجات اپور تکڑے بعض دی یمانی یو دینا پوشت درجوں واتینا عیسی ابن مریم البینات اور کڑو منگا عیسی عزوی دا مریم تاخکار حکمنا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَكْلَكْڑُ مُنْغَدِ بروح پاک سرام وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَكَ اللَّهُ تَعَالَى غُخْتِن جنگون ونوکڑا کسانو شرسو دے پیغمبرانو نو من بعد ما جاءتهم البينات پس آئین شراغلو دیتا اخکار حکمنا و دلیلنا ولیکن اختلفوا لیکن ای مختلف شو قرآن کے فمنهم من آمن نباید دینا سک دی شیمان روڑو ومنهم من کفر وباید دینا سک دی چی کفر اکم ولو شاء اللہ مقتتلوا وکا اللہ اختین جنگ بنے کڑے دی رسو خلقهم ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ کی سچواری یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم خرچ کوئے داغنا شمن تاصل درکڑی من قبل ان یاتی یوم مخید دینا شراب شیدہ سروز لا بیع فیہ ولا خلت ولا شفاع نبی خرسول پائے کی اور نبی دوستانہ فیدہ مند اور نبی سفارش والکافرون هم الظالمون و کافران خاص دی ظالمان دی اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشتے اس حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی و ہمیشہ جوندے دے القیوم انتظام کو ان کے لٹول عالم دے لا تاخذو سنت ولا نوم ننسی اغلرا پر کالیو نخوب لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص داغ اختیار کیا سیزنا چی اسمانون کیا شریز مکہ کے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ سوک دے چی سفارش اکڑے شیدہ پا مخکے مگر پا اجازت داغ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم عالم نے اللہ پائے حالاتو چدی مخد دیو سچی دین رسولیم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء انشیرا گیرول دی حصہ دا علم دا اللہ نام مگر قدر چ اللہ تعالی غاڑی وسع کرسیو السماوات والارض رسید لدا دا کرسی ٹول اسمان نوزم کے تا فراخ دا کرسی اسمان نوزم کے تا ولا یعودو حفظهما ونستڑکی اغلرا ساتنا ددیم وهو العلی العظیم واللہ تعالی اوشد اولوی شان والدیم لا اکراہ فی الدین نشتر زور پچاوانے پا عقیدہ کے قد تبین الرشد من الغیم کو یقیناً خخکار شعر ہدایت دسر کشینا فمن یکفر بالطاغوت نچاچ انکارو کو دبندگید غیر اللہ نام ویومن باللہ و یقین ساتھ پا اللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى یقیناً راتنگ کرد کڑای مضبوطا لن فصام لها نشتر ماتے پریکی دل داغے واللہ سمیع علیم اللہ رسوری پارس پوئے دے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست مددگار دی ایمان والو یخرجون من الظلمات الى النور باسدی درادت یرون رناتا
والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، کسان چی کفر کردے مرگری ددی طاغوتیان دی، یخرجونهم من النور الى الظلمات، وباسی غیر را درانہ تیروتا، اولئک اصحاب النار، دا کسان دی اور والا، هم فیہا خالدون، ایبا بدے اور کے ہمیشہ ویم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، آئے نگورے حال داغ چاہتا چی جگڑے کولا ابراہیم علیہ السلام سراپ بعد رب داغ کے، ان آتاہ اللہ الملک، ددی وجنا چی ورکڑ واغتا اللہ تعالی سبات شائی، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، کلچ ویل ابراہیم علیہ السلام رب زما غزات جوندی کول عمر کول گئی، قال انا احیی و امیت، ویل دغی سڑی زم جوندی کول عمر کول کولشم، قال ابراہیم، ویل ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، یقیناً اللہ تعالی راولی انور دا مشرق دا طرفنا، فاتی بها من المغرب، نتیرا ولا دا مغرب دا طرفنا، فبہت الذی کفر، نچپ پاتشاہ سوک چی کفر اکڑو، واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ تعالی حجت نخی دلیل نخی دا سی قوم ظالمانو تا، او کالذی مر علی قریہ، یعنی قتلی دا پشان دا غشا چی ورتیرش یو کلی باندے، وہی خاویت علی عروش، آو کلے پریوتیو بخبل چتنو باندے، قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اوی پس طریقہ بان جوندے کہ اللہ دا پس مرگ دائینا، فاماتهم اللہ مئۃ عام، نمڑ کا اللہ دلراؤ مڑے اسات سل کالا، ثم بعثا بے دوبارہ جوندے کا، قال کم لبس، اللہ تے تپوس کو سمر وقتی ساروے تو، قال لبس یوما او بعد یوم، اگوی زی سارشمی اور اسپورا بلکہ بازی ٹکڑا دروازم، قال بل لبست مئۃ عام، اللہ تو فرمائل بلکہ تخوی ساروے دل تسل کالام، فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنى، نو گورا د خوراک سیستا او دسکار سیسترین نی بدل شیاغام، وانظر الى حمارک، او گورا خپل خرطام، ولنجعلک آیتا للناس، او دادی دا پارا چی گرزو منگتان خد پار دخل کو، وانظر الى العظام کیف ننشزها، او گورا ڈکو در خرطا سرنگی خزو منگائے لرام، ثم نکسوها لحما بیاغندو منگایت غخام، فلما تبین اللہ، ارکلا شدد خخکار شوام، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، دوئے زپوئیگم یقین اللہ پارسیز بانے قدرت درون کرے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، او کلچو ایل ابراہیم علیہ السلام، اے رب زمان ما توخائے سنگ بجوندی کے تموڑ لرام، قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تپس کو آیا ولتنمنی، قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اگوی ہاں زخمنم لیکن غارم دید پارا شکلک شیز زمان، قال فخذ اربعة من الطير، اللہ فرمائل انی سایو سلور دا مرغانونا، فصرهن الیک، نو ٹکڑی ٹکڑی کدی زان سریو ساتا، ثم جعل لا کل جبل منهن جزا، بیا کیکدا پہر نزدی غرد دینا سے ٹکڑا، ثم دعهن یاتینک سایا، بیا آواز ور کدی تا نرازی بتا تا منڈی بوہی منڈے،
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یقین ساتا چ اللہ تعالی زور ور دے حکمت والے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ مثال مالون دائے کسانو چ خرچ کری خپل مالونا د اللہ دین دے غلبے د پارا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل پشان د حال دے او دانے دے شرازرغن کی وگی فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ پاروگی کی سلدانی واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ زیادتی کی چال رشواری واللہ واسع علیم واللہ تعالی فراخ فضل والد عالم دے بادشاہ. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ آکسان چ خرچ کی مالونا د اللہ د دین د پارا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى بیان کی رسو پائے پسے چ خرچ کری سزبادنا نہ تکلیف ورکول لهم اجرهم عند ربهم دی د پارا ثواب د دی د نفقات دے پنی رب د دی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ويسرا پدین ودی غم جن کی قول معروف ومغفرہ وینانک و بخنک ول خیر من صدقۃ یتبعها اذى غرد دائے صدقینا چکی اور پسی تکلیف ورگول واللہ غنی حلیم اللہ تعالی بے حاجتا صبرناکم دے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى مباطل وائے ثواب دخبلو صدقو پزبادن کولو پتنگولو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس کش پشان د باطل ولو دای سڑی چ خرچ کی خپل مال د پار د خودن د خلقو ولا یؤمن بالله والیوم الاخر ایقین کی بالله پر رستنے فمثلو کمثل صفوان نو مثال د خرچ د صدقین پشان د حال دے ہموارے گٹھے دے علیہ تراب چپائے بان خورویم فاصابه وابل النور سیایت شبید باران فترکه صلدان پریدیائے لرخویان لا يقدرون على شيء مما كسبوا واسبونو مدا خلق پہ ثواب بانے دائملنا شریک کڑیویم واللہ لا يهدي القوم الكافرین اللہ ہدایت نور کی اور ثواب نور کی قوم کافرانو تام. ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ومثال دا شان خرچ کی خپل مالونا د پار د لټولو د رضا د الله وتثبيتا من انفسهم و د پار د کلکوالی د نفسونو خپلهم کمثل جنت بربع پشانت باغ دے پسروز مکام اصابها وابل فاتت کلها وکلها ضیفین ورسیایتا شبید باران ورکی اخبل میوی دوچن دوچن فإن لم يصبها وابل فطل نکون رسیایتا گن باران نلک باران والا پوریم واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاملون چتاسو کوئیلی دن کے دیں. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل وعناب آیا خوخوی او تنساسو شداغد پار باغو نید کجرو دانگورو تجری من تحتها الانہار شبیگی لاندائے ولیم لہو فیہا من کل ثمرات دد پارا پائے کی نور ہر قسم آمدنیم وصابہ الکبر ورسدلی دت زوڑ والے ولہو ذریت ضعفا اور دد پارا اولادی ہو کمزوری
فاصابها اعصار فيه نار ورسی آیتا و تیز سیلے چپائے کی ورمی فاحترقت نو سزیدہ باغ کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغسی وضاعت کے اللہ تعالی دخبل آیتون مثالون لعلکم تتفکرون دل پارائش تاسو پکی فکر نکار اخلائیں یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم خرج گوئے ذکرہ حق مالنا اشتاسو گٹے پا تجارت وغیرہ ومما اخرجنا لکم من الارض او دائی سیزننا چمگرو باسو تاسو لرا دزمکنا ولا تیمموا الخبیث منه او قسم کوئے دردید حقینا تنفقونا چی خرچ کوئے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ انہیں تاسو آغستن کی قبل ان کی دائے ردی بخبل حق کے مگر علی شتا استر کے پٹے کے دائے پاغستلو کے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ یقین کو اللہ تعالیٰ بے حاجت دے سائل شویدات دے الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاثر وعدی کی ایمان یری تاسود فقیرینا ویامرکم بالفحشاء وکم در کی تاستب بخل کولو واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ تعالیٰ تاثر وعدی کی دبخشش در کولو دخبل طرف ناو دزیاتی مال در کولو واللہ واسع علیم اللہ فراغ فضل والد علم لرن کریم یوت الحکمت من یشاء ورکی پوخ علم دا قرآن چالچ واری ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وچالچ ورکرش پوخ علم دا قرآن یقینا دا کتابنا مگر خالص عقل والا وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر آش خرچ کرے تاسو سے خرچ بے تعینہ یا آش تاسو منخت کری سمنخت معین فإن اللہ یعلمہ یقینا اللہ علم نے پدے ہر سم وما للظالمین من انصار نشتر ظالمان در سک مددگار ان تبدو صدقات فنعم ماہی کتاسو اخکار ورکوے صدقین اخکار ددا اخکار ورکول وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اگر تاسوی پٹے ورکوائے فقیران و محتاج تا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ندک دیر خیر دستاسو وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اور لرکیب اللہ استاسونا استاس گناہونا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ استاسو پاملون مانے خبر لریم لیس علیک ہداہم نشتستا پزیم باندے رسول دے خلق و حق تام ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ حق ترسی چال جواری وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ناچ خرچ کو اے تاسو سمال دا دین اشاعت دا پاران دا استاسو فیدو لردیں وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله اور تاسو خرچ نہ کوئے مگر دا پارا دل ٹولو دا اللہ دا مخ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم آج تاسو خرچ کوئے حلال مال نہ پورا کی دے پورا بدر کی دے اشتاء صدایا جرم وانتم لا تظلمون بتاسو بائے ظلم نشکے دے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله خرچ ورکوائے نفقات ورکوائے محتاج و خلقتا آغاچ بنکڑی شید اللہ دین دا پارا لا يستطيعون ضربا في الارض وسن لرید سفر کولو بزمکا کے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعافف گمان کی پری بنے نا خبر سڑے مالدار دا وجد زان بشکولو دا حرامنا
تعرفهم بسیماهم خطی پی جنے پخاص نہ خدائی لا يسألون الناس الحافا سوالنا نکی دخل کنا بے حاجتا بے ضرورتا وما تنفقوا من خیر آج خرچ کرے تاسو سحلال مال فإن اللہ به علیم یقیناً اللہ تعالیٰ پائبان علم لرن کرے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار آکسان چی خرچ کی اخبر مالونا دشپی و دروازے سرا وعلانیتا پٹوخ کاران فلهم اجرهم من ربهم ندیل رسواب ددید خرچ کولو دے پنی درب ددی ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی حسیرا پدی بانے ونبدی غمجن کی الذین یاکلون الربا آکسان چخری ربا لرام لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس نب پاسیگی د قبرنا پر د قیامت مگر پشان د پاسیدلو د هغه چا چې ګډوډ کړی هغه لر شیطان د وجه د وسوسې ا د وجه د لګیدلو د پیرانو نام ذالک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دا د دې وجنا دی وای یقینا خرڅول پشانت د ربا دی وحل الله البيع وحرم الربا او حال دے حلال کرے دا اللہ تعالی خرڅول او حرام کرے دے سود کا وصل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ناغسوک شرو رسیداغت وعاز دا طرف درب داغنا نمانش دے دربانا فلہو ما سلف نتد پارا حغدی چمخت تیر شویم وامرہ الاللہ معاملت راتون کی اللہ تسپار لے شویدام ومن عاد سوک شرو گرزید بیا حلال کرنلو درباتا فولائک اصحاب النار دا کسان دی اور والا ہم فیہا خالدون دی بپور کیا میں شویم یمحق اللہ الربا روانی اللہ تعالی محوکی برکت دمال ربا ویرب الصدقات و زیادتی کی و برکت شیب الصدقات کے واللہ لا يحب كل کفار نصیم اللہ تعالی من کیدا چاسر چڑیر کفر کی ڈیر گنہگاری ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یقینا کسان چی مان راوڑے عمل نکی مطابق د وحی سرام واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة و پابندی دمان زکی اور کئی زکاة لهم اجرهم عند ربهم دید بارا ثواب دا عملون دید بنی ضرب ددیم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ونبی سرابدی ونبی غمجن کی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو یرکو اید اللہ تعالینا وذروا ما بقی من الربا اپرید ہا مال چی باقی پاتی استاسو دا سودنا ان کنتم مومنین کتاسو ایمان والا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا كَوْنَكَ تَاسُدَاكَارٌ فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خبر شے بلوی جنگ سراد اللہ و رسول دا طرفنا وَإِن تُبْتُمْ او کتاسو توبوی استدربانا
فلکم رؤوس اموالکم نتاسر حق دے اصل دمال نستاسو لا تظلمون ولا تظلمون وتاسو ظلم کوئے وتاسو ظلم کے دیشیم وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ او کبھی دا قرض دار تنگ دس فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ لازم دی پتاسو محلت ورکل تر وقتا سانتیا بورے وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ او کہ خیراتو کے تاسو آغت معاف کہے ندا غرد تاسو لرائن کنتم تعلمون کتاسو پوئے گئے واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله او يرو کے دائر وزناش پیش کی دے بشے تاسو ٹول پائے کہ اللہ تعالی ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا و پورا ورکڑیشی ہر تنتا ہاش دا عمل سکڑی وهم لا يظلمون او پدی بے ظلم نشی کرے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین ایمان والو کلچ معاملو کہتا سبقر السلام الی اجل مسمى ترنیٹی مقرر بورے فاکتبوه نولی قیدا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل او لکلیو کی ساسمینس کی او لکن کے بانصاف سرام ولا یاب کاتب ان یکتب انکار نکی لکن کے دلکلنا کما علمہ اللہ فلیکتب لکچ خودن کڑے تتا اللہ تعالیٰ نلکل لکی ولیملل الذی علیہ الحق و املادک یا سڑے شپاغمان قرض دے ولیتق اللہ ربا و یردک اللہ نشرب دے ولا يبخس منه شيئا كمد نقي داغين حس كمين فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا نكوي آسڑے شپا من قرضی قم قلیا کمزوری او لا يستطيع أن يمل هو یا وسن لدی شملاو کریشی دے پخبلا فليملل وليه بالعدل نملادی کی ددو اختیار منصڑے پہ انصاف سرام واستشہدوا شہیدین من رجالکم اگواہان نسید و گواہان استاسود ناری نونام فإن لم يكونا رجلین نکنی گواہان بسڑی فرجل و امراتان یو سڑی دیو دو زنانام ممن ترضون من الشهداء داشنا شخوائے تاسو اغیل راد و گواہ ورکن کنام ان تضل احداهما داد و زنانا ددی و جندی کیر شید یغینام فتذکر احداهما الاخرى یاداش بور کی دغیو ابلتام ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا وانکار نکی گواہان چکل روبل رشید پارد گواہ ولا تسأموا ان تكتبوه او بدم گنے تاسو لکل در قرض صغیرا او کبیرا کلگیو کڈیری الى اجل سردنے ٹھیدانا ذالکم مقصد عند اللہ داڑیر انصاف دے پنیز اللہ واقوم للشہادہ و برابر ان کے دے گواہ دے گواہان لرام وادنا اللہ ترتاو اور دیر نزدیر دیتا چستا صبح شک نرازی بیوول الا ان تکون تجارتا حاضرام لیکن کبھی سوداگیری حاضرام تدیرونہا بینکم اڑوے تاسواغل را قرن اخبلکی فلیس علیکم جناح اللہ تکذبوا
ننشت بتاسو گنا پنلی کلو دائے کے واشہدو اذا تبایاتم گواہانونی سے کلش سخر سول گوائم ولا یضار کاتب ولا شہید اور ضرر دنشی اور کے ریس لکن کی تاؤن گواہتا وَإِن تَفْعَلُوا كَوْكُتَا صُدَاكَارٌ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ يَقِينًا داغٹ گناہ دین خطرے بتا سبورے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَرَكَوْهِ دَاللَّانَا وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تعلیم درکی تاس اللہ تعالی وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ واللہ تعالی پارسیز بانے پوئے لریم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا او کہ تاسو پا سفر واندے او نمومے تاسو سگلکن کے فرحان مقبوضا نجائز تاسو لگانا قبض کری شویم فَإِنَّا مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا کہ اعتبارو کی باز تاسو پا باز واندے فَلْيُعَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ناداری کی آغا سڑے چاغمان اعتبار کرے شیرے قرض داغ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبًّا وَيَرْضِكِ اللَّهَ نَجْرَ بْدَدَلِ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمُپْتَوَئِ گواہی ادا کول وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ اور جاش پٹکڑا گواہی یقیناً گناہگار دے زرد واللہ بما تعملون علیم واللہ تعالیٰ پاملون چتاسو کوائے علم لرون گرے للہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ اختیار کیا سیزنا شدی اسمانون کے آشریز مکہ کے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَكَخْكَارَ كَوَئِ تَاسُ عَاش تَاسُ بَزْرُنُ کی او تُخْفُوا یا پڑ ساتا ہے يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ حساب بکی تاثر پاغی اللہ تعالی فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ نبخن بکی چالچ غاڑی وَيَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ عذاب بورکی چالچ غاڑی واللہ علی کل شیء قدیر واللہ تعالی پارسی بانے قدرت درون کرے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ایمان راوڑے دے رسول پاغیش نازل کرش راغتا طرف داغنا انور مومنان صحابہ کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ طول ایمان داوڑے پا اللہ و داغ پا ملائکو پا کتابون داغ پا رسولانو طول داغ لا نفرق بین احد من رسلہ وائدین جدائنکم پا من دیشا کے رسولانو داغنا پا ایمان روڑلو کے وقالو سمعنا واطعنا ادیوائی من قبول کرے دے ومنگا تابداری کو غفرانکا غاڑوستانا بخنا ربنا اے رب زمون و الیک المصیر و خاصات دی گرد جل ٹولو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ اس نفستا مگر پقدر دوسدا لہا ما کسبت ہر نفس دا بد داغنے کم اللہ شد کڑیم وعلیہا مکتسبت پار نفس بانے سزا داغ بد عمل اللہ شاغ کڑیم ربنا لا تؤاخذنا دیوائی اے رب زمون منگا منی سے ان نسینا اختانا کئیر کو منگا یا خطائیو کو منگا ربنا اے رب زمون ولا تحمل علینا اسرام ومبارک اے پنگبانے غٹ گنام کما حملتو علی الذین من قبلنا لکتا شدا بار کرو بائے کسانو چی زمون مخی تیر شویم
ربنا اے رب الذنب لا تحملنا ما لا طاقت لنا به وما شیپ منگا بانے حوائش زم وسنی دائر پورتا کولو وعفو عنا وعفو کی زمنا واغفر لنا وبخنو کی منگتا وارحمنا ورحمو کی بم انت مولانا تزم مولائے فانصرنا للقوم الكافرین نغلب راکی منتاب قوم کافران باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشت حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی القیوم ہمیشہ جوندے رے انتظام کو ان کے رٹول عالم دے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے اللہ تعالی کتاب حق رکولو دا پارا مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کی ریزاغ کتابون چدن مخیوم وانزل التوراۃ والانجیل ونازل کرے اللہ تعالی تورات و انجیل من قبل مخید قرآن ہدى للناس ہدایت دا پار دا خلقو وانزل الفرقان ونازل کرے اللہ جدائی راستن کی پمن دا حق باطل کے ان الذین کفروا بآیات اللہ یقینا کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ لہم عذاب شدید دید پر عذاب دے سخ واللہ عزیز ذو انتقام واللہ تعالی زور ورد بدلا استن کرے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالی نہ پٹی گی پاغمانی شیز مکہ کی نہ پاسمان کی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خاص اللہ ذات دے شکل نہ جوڑے استاسو پر رحمن دویند استاسو کی سرنگ چواڑی لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار سوا داغنا العزیز الحکیم زور ورد حکمت والدے هو الذی انزل علیک الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانی کتاب منہ آیات محکمات باید دی کتاب نا آیت ندی اخکار مانو والا ہنہم الکتاب شاسل دی کتاب ندیم وَأُخَرُ نور آیت ندی متشابہات پٹو مانو والا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ نا کسان چدائے پزنوں کی کگلیش دے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نتابداری کی دائے چکم پٹو مانو والی دی قرآن دی کتابنا ابتغاء الفتنہ دپارا دلٹولو دفتنے بخلقو کی وابتغاء تاویل او دپارا دلٹولو دحقیقت دائے وما یعلم تعیلہ الا اللہ ان پوئی گی باقیقت دائے بانے مگر یو اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بهم او کلک کسان پہ علم دین کیا یخوئی زمگ ایمان دے پدے کل من عند ربنا طول دی زمگ رب طرفنا وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نہ قبلی مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا یا رب مکدائے زمگلنا بعد از ہدایتنا پس دائن شتام تا ہدایت کرے دے وہب لنا من لدنک رحمہ ارو بخی منتا خاص پل طرف ناک لکوالے بدین انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش ورکون کے ربنا انکا جامع الناس اليوم اے رب یقیناً تبراغنڈے ٹول خلق دا سر وستا لا ریب فی چی شک نشتوائے کے ان اللہ لا یخلف المیعاد
یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی نخبل وزنا. ان الذین کفروا یقیناً کافران خلق لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اجر نشی دفکول ددینا مالون ددینا اولاد ددین من اللہ دا اللہ عذاب نشین اسیم اولائک ہم وقود النار اور دا کسانم دیدی خشاک دور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال ددی کسانو پشاند حال د فرعونانو دای کسانو چ مخکرائنو کذبوا بآیاتنا ترجنگن لغی زمغایتنا فاخذهم الله بذنوبهم نونی وللہ لرام فعذاب سراب صبد گناہن دائی واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت داور کو ان کے دے. قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافران موجودہ و تعذر دیتا سبم کمزوری کڑے شے پا دنیا کی وتحشرون الى جہنم و بیابغن کڑے شے جہنم تا وبئس المہاد بد زیتیار کڑے شے دا جہنم. قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا یقیناً اشتریتا اس دپاران نخاد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بلسر مخامخ شل ببدر کے فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دا اللہ دین دوچت والی دپارا وخرا کافرت نو بل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حقیل را دشن خبل پلیدل و دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالی اکلکی پخپل مدد سرا شالچ وغاڑی. ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدے کشتا خامخال عبرت خاوندانو دپوئی لرام. زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدی زڑے واڑی چا زنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمع کرشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول سلگا نفع دا جون دنیاوی دا واللہ عنده حسن المآب واللہ شر خاص اغسرا خیست زید ورگردلو دے. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتا سبڑیر غور سراد دا ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانوں چھ تقوائی بگیم پنی ضرب دی جنتو ندی تجری من تحت الانہار بیگی بلاند دائے ولیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے کی وازواج مطہرت و بیبیان دی پاک ساتلی شیم ورضوان من اللہ و رضامن تیابید اللہ دا طرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے ریخ بل بندگان لرام. الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہی وئی یا رب آمگا ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنو کم تدگناہ نزون وقنا عذاب النار وبشتم عذاب دورنا. الصابرین و صادقین دغن کان بندگان صبر کو ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کو ان کی والمنفقین و خرچ کو ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کرے دا اللہ تعالی چی یقیناً
نشت اختار دبند گئے مگر آغرے والملائکتو گواہی کڑی دا ملائکم اولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط چی پورک لکھ دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار مگر آغرے العزیز الحکیم زورور دے حکمتن والدے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام دے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں چی کتاب اور کڑے شوئے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دو وجد زد دینات نکورنے ددی کے وَمَن يَكْفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَچاچی کفر کو دلّا پایتنو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابُ یقیناً اللہ زر حساب کو ان کے لئے فَإِنْ حَاجُّوكَ کدی بیام جگڑ گئی تاثرہ پا توحید کے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِيَا لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ طور تو آیا ماخو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشا چی زما تابدار دیم وقل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم اوایا کسان تاشی کتاب ورکڑے شرے نور امیانو تام آیتا سو توحید منائے فین اسلمون کدی توحید منی فقد احتداؤ یقیناً ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولیم واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کرے بندگان لرام ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر کی دا اللہ پایتنو ویقتلون النبین بغیر حق اوجنی پیغمبران لرا بغیر دا جرم شرعینا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ اوجنیا کسان تشائی حکم کی فانصاف سرادن ورخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدیل بعذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی برباد شید دی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدید پارائی سوک مددگاران علم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب آئین نگولت آکسان تاشی ورکڑیش تابرخد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ راب للکی دا اللہ کتاب تا لیحکم بینہم دید پارائی فیصلہ کی دی ترمین ثم يتولى فريق منهم بیا مخڑی اور ڈلد دینا وهم موردون اور دیری مخڑون کی ذالک بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات دا مخڑول دی پدی وجدی دیوئی حشرے و بندرسی منتور دا جہنم مگر اصور دیش میرے لشویم وغرهم فی دینہم و دوکور کڑے دی لرا پبار دا دین ددی کے ما کانو یفترون خبر ایچ درو جوڑی ددی غٹ ملیان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیم نسرنگ بید دی حال کلچ منگی راجم کودا سر وستا شک بنی بائے کے شک نشت بائے کے وفیت کل نفس ما کسبت اپورا بور کریشیا نفستا حوامل چائی کڑی وهم لا یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے رہے قل اللہم مالک الملک او آئے تو اے اللہ مالک تو دبادشاہ تو تل ملک من تشاء اور کئی بادشاہی چچالو واڑے وتنزع الملک من من تشاء اخلط بادشاہی بزورا دشان چواڑے وتعز من تشاء عزت ورکے شال چواڑے وتذل من تشاء ذلت ورکے شال چواڑے بیدک الخیر استاپ لاس کے ٹول خیر
انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو پارسی بانے قدرت درن کے. تولج اللیل فی النہار، ننباسط اشپ پروس کی. وتولج النہار فی اللیل، ننباسط روس پشپ کی. وتخرج الحی من المیت، اور باسط جوندی لراد مرنا. وتخرج المیت من الحی، اور باسط مر لراد جوندینا. وترزق من تشاء بغیر حساب، اروزی اور کہت چالچ غاڑے بے حسابا. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، ندنی سی مومنان کافران لرا دوستان. من دون المؤمنین چورتیری دوستانی دا مومناننا. ومن يفعل ذلك، شاشو کداکار. فلیس من اللہ فی شیء، نرد دا اللہ دین دا اللہ دوستانی نا بیسیس کے. الا ان تتقوا منهم تقا، لیکن کتا سزان ساتے ددی نزان ساتل. ويحذركم الله نفسا، ويردركي الله تعالى دخل زاننا. وإلى الله المصير، وخاص الله تديقر ذل. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. تو آیا کپٹ ساتا آئے ستاسو پسینوں کی یا اخکار کوئے، عالم نے پائیوان اللہ. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، اور ذکر عالم نے پائے سدنوں چیر اسمانوں کی اوبائے شریز مکہ کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پارسی بانے قدرت درون کے رے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، پاک رشوب ممی ہر یوتن حق عمل چیز کڑی د خیر عمل حاضر کڑے شوے. وما عملت من سوء، دارنگ عمل چیز کڑی بد. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، ارمان بکی چپ ما بین دے نفس و ما بین دے بد عمل کی مزل ویلرے. ویحذرکم اللہ نفسہ، ویردر کی اللہ تعالی صدق بلداننا. واللہ رؤوف بالعباد، واللہ دیر شفقت کن کے ببندگانوں. قل ان کنتم تحبون اللہ، تو اے نبی کہ تاسو مین کوید اللہ سرام. فاتبعونی، تابداریو کہ صرف زمان. یحببکم اللہ، اللہ بتاؤ سرمینو کی. ویغفر لکم ذنوبکم، وبخنبو کی تاستد گناون استاسو. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بخن کو ان کے رحم کو ان کے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تو تابداری کوید اللہ و تابداری داغد رسول کوئیم. فَإِن تَوَلَّوْا كَتَاسُمْ مخوارو دے تابدارینا. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی کفر کن کو لرام. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، یقیناً اللہ تعالیٰ غرکڑی آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام. وآل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام، وآل عمران اولاد عمران علیہ السلام. علی العالمین، پٹول خلقو. ذریتم بعضها من بعض، داخو یو نسل لے بعض پیداشی دبازنا. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالی سوری بار سپوئے. اذ قالت امرات عمران، کلشوئل بی بی دا عمران. رب انی نظرت لکا، یا ربا ما منخت کڑے تالرام. ما فی بطنی دہغا سیچ دما پخیٹرے. محررن ازاد خدمت دین دبارام. فتقبل منی، نتی قبول کے زمانہ. انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تار سورے پار سپوئے. فلما وضعتها ارکلاشی ازی گولا غیل رجنائم. قالت رب انی وضعتها انسا،
نوی ویل یا ربا ما خوزی گولا غلر جنیم واللہ عالم بما وضعت واللہ خبر و پاغی زنان شدیزی گولی وام ولیس الذکر کالانثی خند اغناری ناشدی طلب کو پشانت دائی جنئی شدی لور کریشوام وانی سمیتها مریم ایقینا مانم یخد دلر مریم وانی اعیذها بکا وذریتها ایقینا زپنائی وارم دلر پتا سراود دی اولاد درام من الشیطان الرجیم دا شیطان نٹلشینا وتقبلها ربها قبول حسن نو قبول کراغی لرا رب دائے پا قبل ولو خیستان وانبتا نباتا حسنا وزرغن اکڑا پا زرغن والی خیستان وکفلها زکریہ وسپار لدائے پالنا زکریہ علیہ السلام تا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب اور وقت داخل بشعایت زکریہ علیہ السلام خاص عبادت خانے تا وجد عندها رزقا وبمند دائے پخوا کی رزق قال یا مریم وانا لکی هذا دولت بے مریم دکم زینا تعالی دا روزی راغلیم قالت هو من عند اللہ غیب بسداد اللہ دا طرف ندام ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا لا روزی ورکی چالچی غاڑی بے حسابا ہنالک دعا زکریہ ربا دوخ کے دعا غفتا زکریہ علیہ السلام نخبر ربنا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ویلے روا رو بخما تخاص پل طرفنا بچے پاک انک سمیع دعا یقینا قبل ان کے دعا گانوے فنادت الملائکان آواز ورکدتا ملائکو وهو قائم ودیولاڑو صلی فی المحراب دعا غختلا پخاص عبادت خانہ کے ان اللہ یبشرک بیحییٰ یقینا اللہ تعالی زیر درکی بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ تصدیق کو ان کی بھی خاص کلمی چید اللہ طرف ندام وسیدن و سردار بئی وحسورن و پاک باز بئی ونبیون و نبی بئی من الصالحین کاملون کانونام قال رب انا یکون لی غلام وی زکریہ علیہ السلام روا سرنگ کی ریشی ماد پارزوئے وقد بلغنی الکبر حال دار سیدنے مات زوڑ والے وامراتی آخر و خزم زمان شرندام قال كذلك الله يفعل ما يشاء والوتا ملک بس دغسی اللہ تعالی کی سجواری قال رب اجعل لي آیا دو یا ربا وگردے ماد پارے و خاص نخام قال آیتک لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان والوتا ملک ستان نخدارا خبر بن کے خلق سلام دریر وزیم مگر پہ اشارام واذکر ربک کثیرا و یاد اخبر رب لرڈیر وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح ویا پمازی گری کی او پسار وقتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ فَكَمْ وَخْشِوَ الْمَلَائِكُ يَا مَرْيَمُ ان اللہ اصطفاک و طہرک یقیناً اللہ تعالیٰ تو غرکڑے او تے پاک ساتلے واصطفاک علی نساء العالمین اور والے درکڑے تا آپ زنانوں دخل کٹولو یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابداری کوا دا حکم دا ربستا واسجدی و سجدی کوا ورکعی ما واکعین اور رکو کوا سرا دا رکو کون کنان ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک داش ذکر شول بعضی دا خبرون دا غیب نیم
وحی قومنا دریتا تا وما كنت لديهم انت حاضر دری سرام اذ يلقون اقلامهم کلچ غرد والدی خپل قلمنا بنہر کے ایہم یکفل مریم دی مقصد دا شکم یوبا پالن کید مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون انوی تو حاضر ددی سرا کلچ دی قرآن کی جگڑا کولا اذ قالت الملائکة یا مریم کم مخشو الملائکو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من یقیناً اللہ تعالی زیر در کی پیو کلمی سراشد اللہ در طرف ندام اسمہ المسیح عیسی ابن مریم نون داغد مسیح عیسیٰ ازوید مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخوریز وی پا دنیا و باخرت کے ومن المقربین و عباد نزدو کڑوشون اللہ تعالی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا او خبر بکئی دخل کو سرا پغیق دمور کی او پپوخ عمر کی ومن الصالحین عیبد کامل نیکاننا قالت ربی انا یکون لی ولد ویل مریم یا روا سرنگی کی ریشی ماد پارا اولاد ولم یمسسنی بشر اور لاسن دے لگو لے ما سرائس بندان قال کذالک اویل و تجبیل دغسی بیم اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سچو غاری اذا قضا امرا کلچ ارادو کی دکولو دیوکار فإنما يقول له كن فيكون يقينا ويغيت وشان وغوشين ويعلمه الكتاب والحكمة وتعليم وركي أغتد كتاب وسنة والتوراة والإنجيل والتوراة والإنجيل ورسولا الى بني اسرائيل او غرزی باغ رسول بنی اسرائیل تام انی قد جئتکم بآیت من ربکم ناغویل یقینا ماراولی تا استا موجزہ استاسو در عبد طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقیناً جوڑون زتاسو لرا دخٹونا کہیات الطیر پشاند شکل مرغانو فانفخ فین پکیکم پائے کی فیکون طیرا بإذن اللہ نشیبال وطن کے مارغ داد اللہ پا حکم وابرئ الاکمہ والابرس اجوڑوم زد پہ مورنا پیدا شیرن نوبرگی والا وحی الموتا جوندکو مزمڑی بزن اللہ داؤن دا اللہ پہ حکم وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ او خبر درکم متاستپائے شتاسو سخراک غیرستو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ آشتاسو جمع کوئے پخبلو کورنو کے ان فی ذالک لآیتا لکم ان کنتم مومنین یقیناً پریٹولو کے معجزات دی تاسو لرا کتاسو ایمان روڑے ومصدقا لما بین یدی من التورات اگر ظلم زو تصدیق ان کی رائے چھ زمانہ مخی نازل شوئے تورات
وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حلالون بتاؤ سباز آئے حرام کرشی بتاسو وجئتکم بآیت من ربکم اراوڑی ما تاستا نورم دیر موجزات ساسو درب طرفنا فاتقوا اللہ واتیعون نویر کوئے دا اللہ نا عظماتا بداری کوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدون یقیناً اللہ تعالی زمان رب دے استاسم رب دے نبندگی اغل خاص گئے ھذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ارکلش خمالم کو عیسیٰ علیہ السلام در خلقن کفر کول قال من انصاری الاللہ وی ویل سوک دی زمان مرگر تیاکون کی شاللہ تزان نزدے کئی قال الحواریون نحن انصار اللہ ویل حواریون ویل خاص مرگرو منگیو مرگر تیاکون کی دا اللہ دلارے آمنا باللہ منگا ایمان راوڑے پا اللہ واشہد بیاننا مسلمون اور ترگواش آئقینا منگا خکارتا بداری کون کیوں ربنا آمنا بما انزلت ویل دی رب زمون ایمان راوڑے پائے چتا سے نازل کریم واتبعنا الرسول وتابداری کریم استاد رسول فاکتبنا مع الشاہدین نولی کمگا سرد شہادت کو ان کو دا توحیدنا ومکروا ومکر اللہ اور پٹ چلو نے جو کر دی دا پار دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام اور پٹ چلو کو اللہ دا غد بچ کولو واللہ خیر الماکرین اللہ تعالی بہتر چل جوڑا ان کو اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیق نقل شوئل اللہ عیسیٰ قیدن زتا پورا اخلم ورافعوک الیہ وراپورتکم دیوانزان طرفتان ومطہرک من الذین کفروا وپاکم تعالی کافراننا وجعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا اگر تم کسان درشستا تاویری پورت دائے کسان نشری کافر الى یوم القیامہ تر قیامت نزدے پورے ثم الی مرجعکم بیا بخاسمات استاسو پیشیم فاحکم بینکم فیما کنتم فی تختلفون نفیصلہ بکم استاسو درمیان پائے خبروں کی چتاسو بکی اختلاف کوئے فاما الذین کفروا نو کافر خلق شدی فوعذبهم عذابا شدیدا نعذاب اور کم زاغی درا عذاب سخ فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدی لرائسوک مددگار وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آکسان چیمان راوڑے عملنے کڑی مطابق دواہیم فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا بورکی اللہ دیتا ثوابون دا عملون دریم واللہ لا يحب الظالمین واللہ تعالی اسمین نکید ظلم کن کو سلام ذالک نتلوہ علیک من الآیات داش ذکر شول بیانو منگا دل را پتاوانے
چایتنا د توحید اللہ دی و ذکر الحکیم و نصیحت حکمت نڈک انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم یقیناً شان دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش پنیز اللہ پشان دا آدم علیہ السلام دے خلقہ من تراب جوڑکڑ واللہ تعالیٰ دلرا دا خورنا ثم قال له کن فیکون بے اول آغتا شط یو انسان مشواق یو انسان الحق من ربک حق آغی جاستا در رب طرف نہیں فلا تکم من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا بحق فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم نسوک جی جگڑ کی تاسرا پدے حق کے رسو دائنا شراغ لیتا توحیم فقل تعالوا نوائدی تراشے ندعو ابنانا و ابناکم شراو بلو زامن زمگو زامن ساسو و نسانا و نساکم زنان زمگو زنان ساسو وانفسنا وانفسکم ومرگری زمگا ومرگری استاسو ثم نبتہل بیاباجزیوکو اللہ تام فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین نو وغاڑو لعنت اللہ لرا پدرو جنو خلقو ان هذا لهو القصص الحق یقیناً داشر خامخا بیان دے حق وما من الہ الا اللہ ننشت اقدار دبندگئی سوک سوا دا اللہ نام وإن اللہ لہو العزیز الحکیم یقیناً اللہ تعالیٰ دے زور اور حکمت والدے فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین نو قدیم مخواڑون یقیناً اللہ تعالیٰ علم لرن کرے پو فساد کا ان کو قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم وائے کتابیانو تعالوا راشم الى کلمت یو کلمتا سوائم بیننا و بینکم چی برابر دفم ومن زمگا ومن ستاسو کی اللہ نعبد الا اللہ کلمت آرا بندگی بنکو سوا دلانا ولا نشرک به شیئن ان بشرکو اللہ تعالی سرائسیزن ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او منبا نصیب آئے زمگا بعض لرا اختیار مند شریعت دالانا سیوام فَإِن تَوَلَّوْا نُكَدِيمُ مُخْوَارُوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ نوائے دیتا گواش تاسو یقیناً من پورا مسلمانانیوں یا اہل الکتاب اے کتاب والو لم تحاجون فی ابراہیم ولی جگڑی کوئتا سو پبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد اور ندی نازل شے تورات انجیل مگر رسول ابراہیم علیہ السلام نا افلا تعقلون ولد عقل نکارنا لے ہاں انتم ہاؤلاء خبردار تاسو اے دغ کسانو حاججتم فیما لکم به علم جگڑی کو اے پا خبر کی چھ تاسو لرا پائے لمشتدے فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم
نولی جگڑی کوئے داس خبر کی چنی ستاسلا پائے بنے سلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گی پاسو تاسو نہ پوئے گئے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا نو ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما لیکن کلک پہ توحید باندھے پورا تابعداری کو ان کے وما كان من المشرکین نو د مشرکانو دلنا ان اولى الناس بابراہیم یقینا ڈیر نزدې د خلقو نا ابراہیم علیہ السلام تا للذین تبعوا خامخا کسانو چراغ تابعداری کړي وان وهذا النبي والذین آمنوا او دا نبی رسل آسو ایمان راوړل سلام والله ولی المؤمنین اللہ تعالی خاص مددگار د ایمان والو ود طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم غاری اوڈلا د کتابیانو نا چې گمراه کی تاسو لرام وما يضلون الا انفسهم ان گمراه کی دی مگر خپل ځانونه وما يشعرون او دین پوئی یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے کتابیانو والے کفر کرے دا اللہ پایتون تورات وانتم تشہدون حال دارش تاسو پائے لم لرے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے کتاب والو والے گڑوڑ کرے حق پا خلق بانی پسود باطل وتكتبون الحق وانتم تعلمون ولی پٹھوئے تاسو حق و حال دارے شپوئے لرے وقال طائفة من اہل الكتاب اولی اور ڈلی د کتابیاننا اخبل مرگروتا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار ایمان خکارک ہے پاغیسی شنازر شیرے پر ایمان والو پاول دروس کے وکفروا آخرہو بیا کفرو کے پاخر دروس کے لعلہم یرجعون دید پارا شدا خلق واپسی دے دننا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم او خبر ممانے دیشا ما سوا دا غشانا چتابداری دین استاسو قل ان الہدا ہد اللہ تو یقینا ہدایت سے خود اللہ ہدایت دے ان یوتا حد مثل ما اوتیتم آیا ورکی دیشی بل چاہتا پشانت دائی چتاو صدر کرشے او یحاجوکم عند ربکم یا ضرور کے دیشی سوک پتاسو پدلیل کے پنید ربستاسو قل ان الفضل بید اللہ تو یقینا فضل خدا اللہ پلاس کے دے یوتیہ من یشاء ورکیے چال چوغاڑی واللہ واسع علیم اللہ فرا فضل والدے علم والدے یختص برحمته من یشاء خاص کی اللہ پخپل رحمت خاص سرا چال چوغاڑی واللہ ذو الفضل العظیم واللہ تعالی خاوند الفضل ومن اہل الكتاب من ان تعمنه بقنطار يؤديه اليك اور بعض کتابیاں ناغ سوکشترے کتو سر امانت کی دی یولو یا خزانہ نادا کی بیتاتا ومنهم من ان تعمنه بدینار
آواز دین عادی کتب امانت اور سر امانت کی دی او اشرف ہے لا یؤدیہ لیک نے ادا کی تا الا ما دمت علیہ قائما مگر صبری شتے داغ پخوا کی اولار ذالک بانہم قالوا داد دے وجنا شدی وائی لیس علینا فی الامین سبیل چنشت پنگمانے پخوڑلو دمال دامیانو کی سگنا ویقولون علی اللہ الکذب اور جوڑی دی با اللہ تعالیٰ بانے درو وهم یعلمون دی خبوئیم بلا دا سندا بلکی من اوفا بعہدی واتقا چاچ پورا والے کو دا اللہ پلو زانے بچ کر دا خیانتنا فإن اللہ يحب المتقین یقیناً اللہ تعالیٰ خوخی متقیان لرام ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا یقینا کسان چ اخلی د اللہ پلو بقسم نخبلو دنیا معمولی اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ دا کسان اس برخد ثواب نشت دی را باخرت کے ولا یکلمهم اللہ نوالا دی سر خبرے گئی ولا ينظر إليهم يوم القيامة ونبقول ديتا پرز قیامت ولا يزكيهم ونبقاكي ديرا ولهم عذاب أليم ودل ذي عذاب درناك وإن منهم لفريقا يلؤون ألسنتهم بالكتاب يقينا بعد الذين خامخا يودلران تاویخ پلی جبی پا کتاب لستلو لتحسبوه من الكتاب دید پارانچ تاسو گمانو کے پاغد کتابنا وما هو من الكتاب انہا داغد کتاب دا اللہ نا ویقولون هو من عند اللہ دیوائی داد اللہ دا طرف ندی وما ہوا من عند اللہ اور حال دارے چد اللہ دا طرف ندی ویقولون علی اللہ الکذب اوائدی پا اللہ بانے درو وهم یعلمون دی خبوئی ما کان لبشر ندی مناسب یو بند لرام ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوان چورکڑی آغتا اللہ تعالیٰ سے کتاب او فیصلی او پیغمبری ثم یقول للناس بیاوید خلقتا کونوا عبادا لی من دون اللہ شیطاسو بندگی کو ان کی مادرہ سوا اللہ نام ولیکن کونوا ربانین لیکن دیوی خلقتا شیطاسو خدائی خلق بما کنتم تعلمون الکتاب پدی وجہ شیطاسو خودن کوئے کتاب دا اللہ وبما كنتم تدرسون او پدی وجہ چتاسو لستل کوئے ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا او حکم ندر کی تاس تدغ سے بندہ چونی سے تاسو ملائکو لراؤ پیغمبران لرا خدایان ایامرکم بالکفر آیا حکم در کی تاس تپ کفر کولو بعد اذن تم مسلمون پس دینا شتاسو توحید من کیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او کلچی واغست اللہ تعالی پوخ لوز دا پیغمبرانو
لما آتيتكم من کتاب و حکمہ خامخا چی درکڑے ماتا استاس کتاب و پوید دین ثم جاکم رسول راشتا استا رسول مصدق لما معکم چی تصدیقون کی دائے کتابون چی تاو سرائیم لتؤمنن به ولتنصرن خامخا ایمان بروڑے بدغ رسول و خامخا دا مگر تیاب کوئے قال اقررتم ویل اللہ تاسو اقرار کوئے دلیل واخستم علی ذالکم مصرین اقبل وی تاسو پدے باندې زمان لوز قالوا اقررنا دیم اقرار لٹولو قال فاشهدوا والله فرمائن گواش تاسو وانا معكم من الشاهدين وزستا سرهم دگوائی کون کی نیم فمن تولى بعد ذلك چاچ مخواڑو ددی نبی تابدارینا پست دی لوزنا فاولئک هم الفاسقون دا کسان پورا فرمان دی افغیر دین اللہ یبغون آیا سوا دا دین دا اللہ نا دا خلق لٹئی وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حال دا دے خاص غلر تعبیر یا سوچ دے اسمانون وزمکہ کی طوعا وکرہن پا خوشالے و پا خفگان یا پا خوشالے و پا زور و الیہ یرجعون و خاصق تبادی و گرز و لیشیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا تو ایمان راوڑے منگا پا اللہ و پائیش پا منگرمان نازل شیرین وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و پائیش نازل شیری پا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اولاد دہو وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ و پاغیش ورکڑشو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام تا والنبیون من ربهم ورکڑشو نورو پیغمبران تد طرف درب داغینا لا نفرق بین احد منهم جدائنکم پیمان روڑلو کی پمند عیشا کی ددینا ونحن له مسلمون خم خاص اللہ تے اخلاص کو ان کی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اور چاچو لٹو سواد اسلام نا بل دین فلن يقبل منه اشتر قبول بنکلشی داغنا وهو في الآخرة من الخاسرین اور دے وہی باخرت کے پورا ناف دا پورا زیانکارونا اور دے وہی باخرت کے دا پورا نقصانیانونا کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم سرنگ توفیق ورکی اللہ دا ایمان حق قوم تا چی کفر کڑی پس ایمان روڑلو دلینا وشہدوا و پس شہادت قولنا شأن الرسول حق دا رسول حق وجاہم البینات اور اغلی دی تمخکار دلیلنا دل حقانیت واللہ لا یهدی القوم الظالمین واللہ توفیق دا ہدایت نور کی قوم ظالمان تا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ دا کسان دی سزا دادا چی پدی باندی دے لعنت دا اللہ دا طرفنا والملائکت او دا ملائکو دا طرفنا والناس اجمعین دا خلق طولنا خالدین فی ہمیشہ بیدی پدی لعنت کی
لا يخفف عنهم العذاب نمشیس پکرے دین عذاب مقرر دین ولا هم ينظرون نبدل اسمحلت ورکدیشی الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر آکسان چی توبہ اکڑا پس دینا واسلہو عمل نیک فإن اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے ان الذین کفروا بعد ایمانہم یقینا آکسان چی کفر کو پس ایمان روڑنا ثم ازدادوا كفرا بیا پاخ پارشو بکفر لن تقبل توبتهم شربا قبول نشید دی توبہ پوخ دوتلوز ساکے اولئک هم الضالون ادا کسانم دی پورا گمراہان دی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار یقینا کسان چی کفر اکڑے عمرشی بداس حال کی چی کافر وی فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا نیشرا قیشر قبول بنکڑی شید دی دیو تنم ڈک ازمک اسردر ولگ افتدا بے اگر کدے بدلا اور کی پاغے اولئک لهم عذاب علیم دا کسان دیل عذاب درناک دے وما لهم من ناصرین انوی دیل ایسوک مددگار